Rekel, da piha. To se je hvalil z vetrom. Ja, Edo, daj nehi. Edo, daj karčka van. Kaj ste imeli pa to podloga? Edo, daj karčka van. Dej neki, no. Nekajte me provocirati, pezo pa to vozite. Edo, daj nehi. Edo, počakaj, no. Daj, počakaj, pazi. Zdaj imamo butarsko musko, to pomeni, da je treba Edo tam pokriti. Ja, ampak dobar je z vetrom zakril vse te. Sam ni šlo prej. Ni šlo, pa ni šlo. Bravo. Kar počas, še čakamo. Sem gledaj. A nis? Čakamo, veter je rekel, da moramo počakati. Moramo še počakati. Vse zamudnike. Ne, se bom počakal prvo, vse ni problem. Ti kar pridi Sploh ni problem. Ti se lepo zraven pripelje pa bo. Zdaj nas boš ujel, zelo bakati. Davijo, ti pa gled, kva delaš. Bora, kam pa dinaš? Halo. Tole je prvi krok še? Ali drugi? Prvi. Pridemo, njih je strah. Pridemo večkrat. Peter! Daj, oprosti, ampak nisem te videl, zato ker mi tule zapirajo. Da jaz sem bil pred tabo. Zapirajo, tele trije so mi zaprli pogled. Sploh ne vidim, kam gre. Ni vse v brzini. Včasih pa zeleni se tudi kaj poskrbel. Peter, da se, to smo tudi, da gre kar raje od spati. Gre raje, da gremo vse.
Mi se prstimi pa ne spomniš. Vse vem, da si puščal naprej, si cincal tam v zadnji, sploh ne vem, kaj je to. Ti si zdaj kar naenkrat prepričal. Tu vode. Moja je te prve. Ne, spodnji ima prednost. Ja, daj. Skus. Sam če je Peter, ne? Skus. Eu vi que eu esqueci. Spodaj in mlajši, ali spodaj in mlajši. Mais pizza de bingo. Aí se tá. Não sou sei lá. Zdaj izvedu. Daj, daj. Večji gotno. Stop. Aj že to gramati. 113 konec. Den tišu! Nazaj novijo se. Ne moram mazati. To je pobralo, to je. Tiste ni več. Tukaj nočite sejljati, da je to početi. Prave je zraste. Ona je bila lepša. Ona je bila bolj na pristop. Veš, ti smo povedali, da je nekaj more. Si videl? Sem zadeval boja. Ja. Aj se je postalo. Maja, dreka gor, kukaj češ. Jaz sta mogla vse pogove slišati. konec. 70, konec. Daj Dane, zdaj pa mi dobro. No pa je ta obago in ker pa se videl bolj. A so dobre? Strumena pa je moja. Dreka gor, kukaj češ. Ja, je tu in mi.
Isti kuć como ovo kod njih. A? Pola pa treba neki druga vzeti. Rumenih pojmov. Rolno papir je drugi ceboj. Ja pa tu uno, to veliko kuhinsko. 8,60. Konec. Ja, ne, to smo mi začeli. Trebamo pa... Naslednji, viš kaj stvar? O, finale. Izbrisan 41. Ampak fanta, no se dobro.